pelim keput ke Arsenal, ia ke Aston Villa, dah kabayal ke haying jong ke Arsenal. But hakin new tuli ki jing lekai ki baladep jong ke Chelsea. Tang shi game ke la ban jawab, but klaim la asatia ke Manchester United, ban pelim ia ke Wolves. Kemudian hatarai du jong ke mi King Point, ha ke Premier League. Kata dah ka baka jing lekai jongki, kalakut ha ke jing lekai, leng ba wei lu wei goal. Batang shi game la ke Chelsea ban job, hakin new tuli ki jing lekai Premier League jongka. Dah ka baka kalakut ha ke jing lekai, Persya ia ke Bournemouth, leng ba ar la ar goal. Bat penkut no ke Arsenal, ia ke jing job ke ba marbut jong ke Aston Villa, ke ba lala ban job hadu katway tili ki jing lekai. Bat kal sya rempat haba kai kendu bat ke Arsenal, dah ke ba ke Arsenal ke la pelim keput ya ka hadu saw lo way goal. Bat menta ke Arsenal ke lala ban tep goal, hadu kan nyo tili ki goal, tang na lamba ke corner. Badai tangga Manchester United ke balala ban tep hadu kat prateli ki gol lengba ke corner. Haus nem arjar kat ar kat ba hakami King Point jong ke Premier League, dang la ke Arsenal ban bat hak ke kerdan ke Banangkong, dah ka ba ke latam san point ka ba ke Man City ke dang sa shi game ke jingi lekai.